Halo teman-teman, hobi dolanan. Kita kembali lagi di channel Hobi Dolanan. Ini kita mau unboxing mainan ondel-ondel nih teman-teman. Yuk kita kira-kira dapat ada apa aja ya teman-teman nih. Yuk kita buka bareng-bareng paketnya teman-teman. Paketnya gede banget teman-teman nih. Yuk kita coba lihat teman-teman. Apa aja? Widih, ada ondel-ondel cantik banget ini teman-teman. Wow, ada apa lagi teman-teman? Widih, ada ondel-ondel lagi teman-teman. Wow, mantul. Ada apa lagi teman-teman? Aduh, banyak banget ini. Widih, ada topeng ondel-ondel teman-teman. Ada apa lagi? Wow, ada topeng ondel-ondel lagi. Wow, ada apa lagi teman-teman? Wow, ada ondel-ondel Paraden ini. Kumisnya tebel banget ini teman-teman. Wah, ada ondel-ondel solawatan juga teman-teman. Wow, banyak banget ini teman-teman. Ada apa lagi teman-teman? Waduh, ada ondel-ondel mini lagi teman-teman. Ondel-ondel solawatan. Ondel-ondel sarjana ini teman-teman. Mantul, ada apa lagi teman-teman? Widih, ada ondel-ondel cantik banget ini teman-teman. Wow, banyak banget ini teman-teman. Wow, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 teman-teman. Mantul. Oke, kita dapat banyak banget teman-teman. Nanti kita akan mencari lagi teman-teman, mencari ondel-ondel. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih. Saya tahu koleksi yang lain-lain nanti teman-teman. Ini banyak banget ini ondel-ondelnya nih. Oke, bye bye teman-teman. Dadah.